Kwadam. Mama mene abayuai enim komo kakra one ni wura ya bai na ansa na ye ne abayuai ba bedi nkomo no me pesa mum ye ti asem kakra bi e wa ha ye ba ye ne abayuai akakodi nkomo abayuai na ye ne betwetwe nkomo wo fie hai o deserve say ye bona baso sanse onipa bi wo wiase a adwuma bi won ma wonya bi da na enso kwane be fa so be ye adwuma no masa na wo safata se wo de abaso bode e ma no yenkwe abayuai a enam no so a ye chi konfuoi abaya isabi wanyansam training ana wonya police ni onya bibia o but wono ena nam so a konfo yi okwache no na yenti nkomo e course a enam so a odinya konfo no che no yenti kakra bi ma na ye dey ye guru e wo no tisuma ye dey e kawo suma ne kawo ni de ni de ni chami a wo mudi machi no timani zo tete me no chami no fun ye dey ikurano ano si umpa krono tinya mai we e video suma no ena suma ne ye dey eje phone na o chere ni me bi se o mra me o ye side na no ye dey waje ni phone ana wan o ye so a o kon so a afasha asia ya kwa ni se akonfo koma mo bi e de phone ye dey e video bi bibiri o video na suma na o komu hu a obeje phone bacho suma na eje anani pan na oji na se man fam suma na e de ne be me na me suma na enti de suma na kire no de suma na me me nyama no enti na suma na se de ansan de phone na ende juma no e wo furu ono ne kika o ka kire no okay bacho me say ID ni e hia wo yam police station nti de betim no bacho chama ni so o no ka me bacho ona mi hia nya o chama bacho ane bacho das asem yakwa be sefani nkonyina haban a ye tase no benyansafo abayuai afosoi aye no ze sia de ne koma policefo e no kokoro ne nsa e di fira asem no wo koyeso na kakrabo dio oba pete sen bacho boko udini esen bacho me de hana eja nyema de dana kwa mudi oh yes adam o yes ID bacho daddy na de na wutimi de abia BT konfo ya wutimi de koma police for kama bacho mani so adem ho ni se be pese de bia ade bia e be si bia no me justice okay enti na me pay justice okay enti a me dada no ede no koma police for bacho an okwa wo ka kire police for say sei na wo ye wo ho a wutimi nya no de ne ba yo bacho before then no me ba ha ena blame minim nidi yeah okache me say adenti asem dada man fanko police station nti on na bia ma dwem say me fanko police station nti me go police station no amuka che me say on be che guy no by masha me ko hoya wada nti by Monday na me yante nti enra ena me ko na me so police na case no won nsem no watu kwan nti ona mi wa ka che me say yan kwana ko hwe guy no nti ono kwa po aka che me say me ya den me nkwana ono mom ko hwe guy na me so guy no oni mo ba me de oni me nti yanko nti me ono ena ye small boy no ena ye koye no ye nyantie se o wi base ena ye ko wi base wo ye koye na ono nso abesi echi e okrom nti ye nam konso ye ba no ena ye be hia no nti ye hia no ena dedi bisa ne say ade nti na mafre wa wo mfa ena o se wa fre ma me mfa na me kwa mo ho sisi no me si adwuma pofo hia me na makogele di before na me nso me nyele di bia phone na me sisa na unim bray no se an unim na me si udim ne kwan benzo ena o si o eye bi cost na mani ba me ho so no na phone bi kwa me na o sha se o cheche nsem nim nti e ho na adwen ba me tirim say ade nti am recording no ena me recording no nti e ho no me ye bold say me act as police nti me smart a position me hu in a way say obeji me atum say me police me ena me recording no nti me recording no ena o kan na say me wie ye no ena me bisa ne say obetimi amayako yamfo police station because me say ID me na many lady na me hwehwe wo mre bi se baga bi hia wo no no se saa
okay ohia na chiame na me say no me hia wo chiame nti ne yen den yenko na odi machi ba ye do police station no na inspector no nso apia obeta ade na medikan akwa ma police station na humi dada na me see inspector na me kwa chance inspector mpacho guy na ye pena me hwehwe no onini nti ye do ho na police station na otena ano na me say masa room na dem say me see inside na me hia room na room inside don nti room inside don na me see mpacho guy na me hwehwe no onini then na police for nyina agada na ho na ebisa na no asem nti oka na no asem you na inspector said no the way ye na ye kro no sem o se ni suman na e manage ye na suman no ne ka say suman na ha no nti wakoto me phone no 100 Ghana e kaniska 1 million ono akoton phone no mpacho na wakoton e wa ama obi wota no so okay na police for no say enya mbra I say odi na mokwa no munim na ekom ha onye komfo onye komfo mpoye na nka mese bi kwa oye komfo mu komfo no kwa onye bi na onsi yo nti ene na ye call court nti ye call ye no obo ni nkuro na judge na ka cha ni say se ni suma no na ka cha ni say on top phone dia ne ono nso okọ na wakọ akokom nti onko remind 1 week okay obeba na ono nso akom simple since ya me bai makwa akoja na kwan fefefe edna kosunya in prison ye di ni ruwa mu ya na me bai okay nti me justice na me de to makoma nsa me pen almost menya 70%. Phone no na ya phone ben ya mbacha phone de men se de nim ni di na ne ba ko ni I tell P13 askala on the convo na ton ya askala mpacho de waji e wo me ho no askala mpacho ane wakoton 100 Ghana mpacho ane mo ton phone ni sen mpacho ye ton be 2 years ni ye ton 300 eno na koton 100 Ghana mpacho ane enti wo ton 100 Ghana no discount ye dey mpacho o se o de to na boso snap na to ba ko 100 Ghana okay ebe na nsisa na chedi botum na busia fo oyamfo mpacho ane o ma me no pa wo mpacho ye call police station ye ne papa na ba ye hu ne ma me o se ne ma me wo se agona wo se fine ba sa na ne papa na ba o be kan sen mpacho ne papa ne ka sen ka ye nya asem ne nkofie na police for ne say asem no mo process bi bia nti ye nti bi nye nkofie ye ni kan en na yamfo police fo ase na me enhira o mo pa wei ene de etosi mienu mo amuti o yamfo mo nkan kire yamfo police fo wei ni de etosi mienu me bo mabaso me bo mabaso ni mpre ni so omoma ne nya ni mpre nsa so ema me na me sa mo yamfo police fo abaso biom o ma ya de Nyankopon enhira o mo na ura na one ne kwa woi mpacho wa on ye gifu ni free ni nsam no mpacho ane me da se pa mama me ni nkomo ketu mama me ni nkomo ketu macho ma ti say Wade adom ne ho ye pa o court ndi mini asam ka ina san kitu ni court ni hin ha no bi ya bo akira ma akira na pu ka te so fun si api te no woni pa boko de Wade adom boko na yede na be ma tintine gram o kesese wo ma konfo kitu eje ofufu ni twa ne tia de tia se na me mpese me yonko na yi na se ebe ye hehe aden asumesi ni obenten na eko ebe ma ni wo be me fere pass obi be ka se me ne komfo na preso nti se be na madam fo na yi no be konka nti na me jai man boko se be ya bia be ye boko nti na me jai pan o perform na je ana o pese pepe yo eba me de konfo no kotuno so di adni so de hu se be ya na dwen obenya dwen sachira so wo de phone no ba ne ya no se bibia wa ye bia wo jai onye bia mu a me ni asem bia na se still la wo da so sen ne kon dia enye na emra ne nkasa o perform na je ana se phone wanya ton awie ndie won se woni kapra o de be che ni nyaminti sisi ai je me ni hia phone no kra bi onfa me mo pese pepe yo eye adwuma okay ya mfofo nim se wo ye konfo ana o mu nim se wo nye konfo ye kra nura o mu kra ne ma ye hu ni se wo nye konfo bia no dai o ye konfo mum arushim okay
na busuafo nim se wo kwa wo aboson fie a na bu ne papa no nim se wo ye konfo obi nim sa enura kura ye wo police station woni nua ma bi no mu ba ho bebi sa se na wo kura wo kom da bai wonti man ya no o mo ba ho nyina se wo nye kom na sister ni di nkomo no wo ka ne chiame eye na se wo do be pretend se wo ye konfo nti na osa ana me ko video ye na we nim nyina e ba ye nti ye de nim se wo ye konfo prekope nti nura kura na ye hu se wo nye konfo bia na mum kromfo no wo ye Yanfofo a wo nim sa brantie wei na nkofo no mo na ma wo from ho na ye na me na me ne chiame di asem na be ka choma yi ba cho ti mu bi man nkofo mo ne sa akwa ne na ma wo from se ne chiame ene wo mo na yanfofo kakra bi a wo nim se wo ye konfo no di asem na wo ka choma yi de me ka chira wo hina na se obi amana ni na ho anya sa de ato panyini na ankasa no de mo hu no se wo ye panyini no de soso sensa ebeto wo mo di na chi no na obaya a woni ne na mo yere no ba cho an abona baso pa oba pese oba concept tire school because adwuma na waye no wo se abaso bode nka mani beji pa sa ho mati uwi a woni brana no to no do tie chiro no hye hintasem yada mase obayi na na wiai dwumadie nyina no yede ne akire dia bo abaso sanse nipa ya ade a osaye yi ya wo ba afia ne yebedi ho komo no ana montua yede ma wo nyina no watime di so na mum wankasa wo de bibie hye wo mu ena de atu ho no mo ade ya mede ne se okọ police station na wo ka no kre no ade kire police fo no mo hu dwumadi a wodi ye na omo so nam so a owura yi akwakodi aban mu nyankopon hye oni adwompa o de ba na mum hwe se next time no tu sa na mo na ba police fo ati ansa no watu ho sa yes yeah that was na mi shawati medasi kaka ini alaji o bibi aka cha ba ni yankon we dey metman kamaka se sie de adwuma grant e mfa no oh serious because waye adwuma no mienu waye nsanjuma adwuma no asna ye sie de adwuma so aye de aka ho ohia ba so bopa sie because wache se ofie nyansa na me so achina de machade on se ni baby was had no by because of say problem we am man ke hu se ukura sa adumachade no on obi akọ school e fa sa adumadi hu but metma ka se ni abaye ya ye ebona baso waya ade pa was ebinsi sa krada say wo oba wetima de kromfo sa be maka ka ho on ajama kromfo ko ya de na chene no defe sa tim na kotum wanfa hanko wanfa tu ntimi nka hwe ofia na so de fia enye tu kese wei usuro kromfo keteketi oh there be se na no ko no so mpese obede de obe ne ho fia se on pe kromfo ne bebre on pe crown on pe dede ayibia kromfo no jane ko hye se wio sa but already me correct kaka ene sa komfona okay so okoya mfokra okasa komfo no na obi anim so we komfo de o se bi no but one a very noble man pa on pen ho asem enti we di na edidi but one o mo fe no komfo dan nyame ana we ne de komfo tender no mo de de nyame di na edidi tender ye komfo papa asemo sa agrada afu wo de ba agrada afu wo de ba twika sai mu abaya no hia ba so bo papa na ye beda police for nso so asese o mo de ba nso so o mamu na bomfia ahunu ne sai nsemhunu bi na o ka o mo boa ya asese no emra so mu police for nso e bebo o ma ba so si ya ne ye hwehwe se nsem ba sei no na nga na o mo de nokora kwan ene mra ayi adwuma police for di nokora ede nokora ne mra ayi adwuma sei na tembiya no ye de insurance ma ye de ata o machi omudi no kre etinka sa asem bi ba no bi se alaje ye se emra ne no kre enenam menka so omuni no kru me so omudi no kre na ya atams ye hwe nsem bi sei na atie eko prepare sei na ebema tembia no amamfo anyini da so kese wo mumu senia ye hunu no ye nua bai ne komfoi kromfoi ka police commander na besibu police commander Bacha yamfo police station omoji kuna ide bai. Oh sir. Bacha ane. O ma ya be. Nyame nhira omo kase papa. Yamfo fo na no mo abaso bode bi asem de komo ene de opro wumpu. Nyame nhira. Wa wie akwasi.
Alaji boni toni nko amemfa akwanya wisna enyitia nana yamfo man hene otos beye nana ansa duba otos minu ene atran kunya nana sunya man hene ene ne mpanimfo a motie ene bebi bia obia wiei etiefo nyina metia obi bia na mabase die asemwe awose menya ho quotation de ma ya ntema yebre ene nsem kese ho yebeka mensuru ya yebedu oko osenkafo ngomana etrinson ni yimu eye nson me kind of burofo na mepoto o say you may be wise but if you cheat someone you are acting like a fool. If you take a bribe you ruin your character. What now is you a fool no be kan twi ana but nana osenkafo men ka sa wo mie wo be kan twi ana so wo kan twi na ya didi ateme beti akonfo no dia mempene wonye konfo ana woye kronfo thief priest na mesa ka say o kan say okonfo bi ho ofe konfo de e say monkey my friend don't go there masa asem kana me kan anya asem kana o kamasa de ya wo fere nyo obi fenti ono ya de fenti okay me ka sofo ho tan say den ya e decorate wa yeye bi se we nyame nipa na ade a me kan ade afa eye verse a me kan yi ene say yemu bia betimi atu anamo bia se ye pese eme obi hu se nim nyansa ya na montuo no se de bi sisi obi nipa ndi so de wo ye ne de obi free so hu nyansa ho but ekodu na ye pensem ne de tunsa ne ani a ye bi hu se sebi enyado obi ojimfo etise akoyi na abie ba ko a me pese ewiase nyina omo amoteme nka omo amohwe me no ehye ne nso no se nipa bia wo wiase nema mienu ene e de jejo wo wiase ade ene de you are ways and some of you are no and you are taught what dream nti akwa na ofre no ho se konfo no o isu ne west edi kan edi hu edi to abusuafo iso na o taught say o dream say na dwen ye ne say ono no nim nyansa na montu na otuye no ene nim nyansa okay se metie mo voice ya mo boya metie ne din ya metie say voice we the we voice we voice ana minimum o say omo a omunum wi pa no o ne kasa otimi hu ana o take a drugs no o take kasa boko no o free say o ko fast so ti asie say nyina ya visit in base bebrinti hu omo actions no masa na menua bai media me kanokre e dia to anim say abasobo a wo say ye de bo abaso no wo say Ghana fo nyina nka ebit me si dan half bi dia ma wa nka ye na enso so o pedan ya me asia ma na onko bank na police ni bi mo no ye bi si dan utri anye ye be power ni so am obedu no wo dia be suit ase wan hwe no akwu asumbo bi wa ewu asumbo okay enunti eno why ade say you use your intelligence to arrest a criminal ena minia be man so kasa no say on the obit me jache this moment once anya do court no say court no define case ni say a criminal wo government the say republic versus okronfo enya wo bium nti enya wo fans bi na me de manu si no ai for no me branu for emram de yenua ba ne ye no next time say ne utu no fo o yusu west ni bia e we say oye careful enya sa enya de oye na ye papa aposu for so bit ma sa fa kwan foforo so ade ayo but me pese me repeat west no enya sa obi so be fanya sa kwan so wo yusu word bi wo hodom emramu no eno no nice ndi say wo yusu no ho but da say okoye okobo police man ye say na me ye me pese me sa de two fu no say aposi for mo
say ye bom aba so say mo atumi aboa ma ababa wa na che no bet mu delay yo ma ya de o ma ya de so bet ba bia kutire bi ni no white kakra bi na bete no say yi free ho ne say ye be black yo nti be jiri say mo abom homoden bet yamfofo no misremo na no amekoda yin me ba na mo asem achi poto mu binom krono mo mfa fin kaka okay okra say okrom ani so na ofri ani ofri yamfo ani okay nti okrom na konfo bi wa wonye konfo okrom wonye konfo ye kromfo okromfo no tuomofo say nipa bi antra futu me de sa futu wi si nana yamfo man hene so nana ansa aduban na esi ne chiame so na ento sunya yamfo man nyina se mmabunu na omosisi no mpamcho yamfo ekura din kase so obaga na abakwase mu a ne ye pe kru a omudokoku pa yamfo di first the whole Ghana na se hwi wo ho but yamfo di first ene ye bobo ne ye bobo a mo pese mo prepare sa din papa ne free ho me de ye wo me ho but me ho ne e konti mesra mo se mo hwe se mo na mo tu no bi me da se ka oba nya me shira wate nya me nka ho pa ya ka bia mo ne papa no hyeche ni nkomo wa chi o obi obachi ano achia me mame o nsi atre okay ye fa na anti-flexian okay o ti sankam ene papa kwa mensa ene bongrofo nyina mo fa kofi ne mo fa kodwom nyina to netia fo nyina metia obia ene ta no so fo sister banana ye ne tifi ene ne kunu bra Ibrahim ene sister ajoa ye ne ti ene Mr Mensa ene badek fo akirofo nyina mi kunu majoa fo a omonso mo wo opposite Gen Bank ti omo nyina na me da mi kun so asese oboa me e ma ni so adi hu na edisi ye ni so ye pese ye chi no ati ma bam be ma jo 5 be ma na jo 5 se ma kro se ana mo pe na ke se sarko ko mo kakra ma papa yi matna ahase mami papa yi matna mami okay na memra ya bo fo no do so papa omo na edisi katam eso ya senema dwumadie yi